Yan sini. Dapat open ni na lusi dahagawang leto dialem. Pagdetek ka bagay-bagay ng tek ka sinasahan niya. Bang na amma ng sinisa na matanen. Bang na inaanen. Magkusasap na mismis na lahaupanen. Gatasad na wala bakas na pwede sinagbot na ustad dilaw sa ngamin. Bakas inaanen jam siyam bulan. Magagday-agday mamoyan nga dialam barat sa ine. Lena yung ngonya gana daharaan ne. Gana lokokan ne. Sino kinakan na iyan na nagkatoan ne. Yan na hikmat amban Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangurong mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nagkatoan ne. Yan inadab nen. Ay ilokok nen. Gatasad na sa inandok sama ne. Sa kayo na hap ganda lil. Isa sa antilay nen. Gay na bung iya mabaya panuhutan inaanen hap-oba. Tagdai na inaanen mis-mis na laha upa inaanen ang bansing dehen na gay na tasayune. At kahalon di o ka am metuan na dayang. Na pong tinaipo si Ara maaga Islam na klasmate po. Sinahal ito. Na hadis tarasak wiyan. Gata ita siguraw ko bang korek kay yulo na burutan di ambat sa ako akahan na bang ubos ko ibisara. Duk pagpaampunan ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Niya tasabot tuan aburwain alaw niyaan, sangem niyaan. Bang tasabot no ayat Allah ta'ala. Hindi ka tabisara wene. Hilinangan ko paningkoan ni Allah ta'ala dalam afinar ka jahannam. Bangku bulawan paningkoan na dalam afinar ka jahannam. Demikian bang tasabot no hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka taaka wene. Hilinangan duke wene. Paningkoan na dalam afinar ka jahannam. Itinalaw ko bisaran. Sa ngandal ko. Si Allah subhanahu wa ta'ala dambuli sina guru tiliyan iyo siya pakala ambat sagdare bangnya lai kamali dari sarako ay macam kamtangan kalem ko sa paganti ka siya-siya na anak tambi na estudyante tambi lagi na may anak tambi bang nang mat kulay bang na pelet dan lantit bang na kilay dan nakahanda ka bakas sinasaan ne kasi ina katauhan na si amma bang bakas magbolahin ne kasi katauhan na Samarin bisan taha dalangal nen magbeho ne behet nen bang makas magbolahin kagge boon hati sikulan boon hat Sambuanga boon hat Isabela sa bang nga bisitanen hotiya ti siluma bang nga dapat isina sama ng nuksainan dalam karut duk di kita bagay-bagay nen ili hali anon di oka me pung tineko ko niya me kasalihan tili me kasakahan tili makahinang ni buakahan te kam niya ted makahinang ni 100% niya makahinang ni bangsa yakan sila lahat. Tulis sa akin. Abab Pinas ideya. Sige lamitan magbudega. Maglay ni silamitan magkaday-kaday si Omar. Bangset kainanen. Etek kabisitanen. Akahanta ka peguwa inten nan katalumpu jud kegan kita we bisitanen kita we bagaynen we iya nya na business ne. Kegan. Asal ben nali bisitale pwede sidang bata. Rasul sallallahu alaihi wasallam na tidak hinurmat bisitahin. Sumegwa magkamali kita tu baliktad sang bahasa samahin. Magbaliktad. Tagdang si amma tek kape si restaurante. Bang si ina tek kape si restaurante. Kinolat anak ten. Tundangan ko si ina yan bo kuro si ina yan siyan. O manes Ye hinurmat nang bagay nang ga makal mulia iya dunia akhirat ini. Tinabang niya. Ito, baliktad akal kaya bigyakan di alam lahat tadi. Muadapun na ili, bangnya dapat si ina lay patanggahon datak lamisahan. Kuya may flower na bisaya datak lamisahan yan. Ambat si ina lay ningko, manyong upa amiruk si amma. Dambuli bisitayan. Ako hangkan ko tao misarana si Kaam sa ili, si Kaisa, tagitya kasabot Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Duk tahinang nga ko bisan sa bantuk kuinin, engko sa manggain, misa ko hadjainin tagya ako isab. Bang amma kun tilewon din na bangsa, mitatwa pong tayo ko sila hat ko yan. Amma kun, bangtek kasi lumako, nang barisalam si ako pahap-hap, pwede ko asag di siya. Bangtek ka inaakon, duwaay ko nampang inaakon, hinukan daw inaakon, tapikil kun, ga kita ko bulanin duk endewin, ga talasa ko mapaitin duk matekkat duk mapirelin, bangga para sababan amban si amma duk si ina. Si ina, sa kay ko inanakan, na dangga takita ko, bangga taratik ko, talas-talasa ko, si ko ito, pagyabakas niya, nagtakita ko inanakan ni anakanda ko, saya hati panganak si ina apuhin, agan ganya, dun niya po si ina, sampai po ilebengan, magdialem bulang, ubos na pamakan ko si ina, lanab-lanab dan dun niya, hindi ko puwas, amban alaw dun, nasampa siya biltiya, magay ko puwas. Puwas ang banian, magmaap kami si ako o kami, kung kinai ko, kasalihan ko, kasakahan ko, labi Allah na kaguruhan ko, guru ko kalasahan, amban alaw dun niya, sampai siya lawahirat, daka am jumo, bisan kamano, si ako, gayan lepas, gayan na ko di alam aparador, gayan na ko di alam rep, kwe meken namyan, gayan na ko pinutos-putos, na ko yan naman tekok, ko akahan-hihadya kaam. Pagpuasan ba niyan, mako ko maap si kaam, luk ampun to Allah subhanahu wa ta'ala, na magmaap kaam, luk labi ako magpaampun si Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu li wa lakum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.